Kunze bakunduzuma Health Care turabasuhuje kandi tubashimira uburyo mukurikirana shene yacu ya Kunduzuma Health Care aho tunyuza ibiganiro byerekeranye n'ubuzima n'uburyo tugomba kubungabunga amagara yacu twirinda kandi twivuza imiti ikomoka ku bimera. Rero Kunduzuma Health Care dukora mu mujyi wa Kigali. Kanya tugiye kubaganira ku nyunganimirire yitwa Blueberry Super Nutrition. Ni ikiryo cyiza cyane kandi ikenewe na buri umwe uwo ari we wese kuko nanti ugusida. Rero akamaro ka Blueberry Super Nutrition ikize ku ntungamubiri zitandukanye, ni ibiryo byiza byuzuye intungamubiri nkenerwa ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Blueberry Super Nutrition irinda uturemangingo turenga miliyoni 60 kuba twarwara kanseri zitandukanye. Ituma umubiri wakira intungamubiri ziturutse mu byo turya neza. Irinda indwara z'amenyo, ituma amagufwa akomera ntamungwe ndetse akaba aremereye. Blueberry Super Nutrition izamura ikorwa rya acide nitrique ifasha imitsi ijyana amaraso kutipfundika bigatuma amaraso atembera neza. Blueberry Super Nutrition ikura ibinure bibi mu maraso no mu mitsi ijyana amaraso mu bice by'umubiri bitandukanye. Ifasha umubiri guhangana n'uburwayi butandukanye binyuze mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ikura imyanda ndetse n'uburozi butandukanye mu mubiri. Isana uturemangingo tw'umubiri twangiritse. Irinda kunanirwa kw'amaso ku bantu birirwa ku mashini cyangwa batwara imodoka. Ifasha imyakura y'ubwonko neri optique gukora neza. Ituma amaraso atembera neza mu bwonko. Irinda kuvunika ku buryo bworoshye kw'amagufwa. Ikuraho ibinure bakunze kwita ibicece cyangwa ibinyenyanza. Blueberry ni nziza cyane ku muntu wayikoresheje, iramufasha cyane mu kubaka uturemangingo kuko iyi Blueberry Super Nutrition ni nziza, ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Super Nutrition Blueberry ikozwe mu bimera, ni organique, ntabwo ari produit chimique, kuko iyi Blueberry Super Nutrition ituma habaho expanse kw'imitsi, imitsi ikaba expanse igakura. Ibyo bigatuma imitsi itembereza neza amaraso mu bice by'umubiri bitandukanye, ndetse bigatuma n'umutima ukora neza kuko iyi Blueberry irihagije. Iyi Blueberry Super Nutrition by'umwihariko izwiho kurwanya kanseri zitandukanye, kanseri y'umutima, kanseri y'ubwonko, kanseri y'igifu, kanseri z'amagufwa. Mbese irihagije bitewe kuko ari antioxidant, ndetse intungamubiri zigize ziha ubushobozi bw'uko ishobora gutuma abasirikare b'umubiri bakora neza. Blueberry Super Nutrition ikenewe cyane n'abantu bafite ibibazo by'imirire mibi. Blueberry Super Nutrition ikenewe n'abantu barwaye kwashiorkor na marazime, abantu barya ibyakorewe mu nganda kenshi. Kandi Blueberry Super Nutrition ifasha abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi. Ikindi, abantu bagira umunaniro ukabije kenshi bakeneye Blueberry Super Nutrition. Abantu bashaka kuringaniza ibiro byabo nabo bakeneye Blueberry Super Nutrition. By'umwihariko abantu bari kuri regime cyangwa barya imboga n'imbuto gusa nabo bakeneye Blueberry Super Nutrition kuko ituma umubiri umera neza ndetse umubiri ukagira uruhu rwiza, by'umwihariko bakagira impagarike y'ubugingo. Abantu bafite uburwayi butandukanye bw'amaso nka glaucoma, cataracte, myopie na hypermetropie. Umuntu wese uzi ko afite ikibazo cy'amaso, afite glaucoma, afite cataracte, afite myopie na hypermetropie, indwara yo kubona kure n'indwara yo kubona hafi, none afite udushaza mu maso, bakeneye iyi Blueberry Super Nutrition kuko isana serire z'amaso mu gutuma amaneri optique akora neza, no gutuma retine zibona neza, no gutuma ijisho ribasha gukabuta image nziza. Rero umuntu urwaye amaso, cataracte, myopie, hypermetropie, uwo wese yakoresha iyi Blueberry Super Nutrition. Ni nziza cyane, murayikoresheje agira ubuzima bwiza cyane kandi
akagira impagarike n'ubugingo. Ikenewe n'abantu bafite indwara zifata ubwonko nko kwibagirwa bya hato na hato, umutwe udakira, umutwe w'uruhande rumwe witwa migraine, abantu bagira umutwe w'uruhande rumwe, abantu bagira iserere, abantu bafite ikibazo cyo kuba amaraso atagera neza ku bwonko bakeneye iyi blueberry super nutrition. Iyi blueberry super nutrition by'umwihariko ifasha abantu bagira ikibazo cyo kuba batabona neza, bareba ibirori ndetse no kwibagirwa. Iyi blueberry super nutrition irabafasha. Iyi blueberry super nutrition ifasha ubwonko gukora neza kuko ituma amaneri agize ubwonko, ndavuga imyakura, ndetse abantu bagira amazinda, abantu bagira umutwe baribwa buri munsi, abantu bagira ikibazo cy'iserere, abantu bumva bacangagikiwe. Iyi blueberry irabafasha cyane kuko ikungahaye ku ntungamubiri zigenda zikajya gufasha selile zigize ubwonko. Mbese umuntu wakoresheje iyi blueberry super nutrition agira ubwonko buremereye, ndavuga ubwonko buremereye, ubwonko bukomeye, ku buryo ikintu cyose abashije kumva n'ikintu abonye kigenda kigafata ku bwonko direct kandi kibe cyavoko kiboneye, kubera ko ubwonko buba buri gukora neza. Nanone abantu bagira ikibazo cya stress, iyi blueberry irabafasha kuko blueberry super nutrition ifasha abantu bagira ikibazo cya stress, kandi stress ni imwe mu ndwara izahaje abantu muri iyi minsi. Muri make umuntu wakoresheje iyi blueberry super nutrition imuha umutuzo, ikamuha kuruhuka, ikamuha kumera neza, agahora atuje, adahuzagurika, ameze neza, umutima utera neza, ingingo zikora neza, ubwonko bukora neza, umutwe ukora neza, amaso abona neza, amatwi yumva neza, imitsi ikora neza, amagufwa akora neza, buri kimwe cyose kigize umubiri iyo ukoresheje iyi blueberry super nutrition iragenda igasana uduserire, ndavuga uturemangingo tuba twarangiritse. Nanone abantu bazahajwe n'indwara zitandukanye cyangwa abarwaye indwara zidakira bafite ibibazo by'intungamubiri nke mu mubiri, iyi blueberry irabafasha kuko cyane cyane iragenda ikongera intungamubiri. Niyo mpamvu rero iyi blueberry super nutrition ari nziza ku muntu wayikoresheje. Abantu bageze mu zabukuru, iyi blueberry super nutrition irabafasha bageze mu zabukuru kuko ni antioxidant, irinda gusaza imburagihe. Iyi blueberry super nutrition ibafasha mu kubaka uturemangingo no gutuma bagira imbaraga, gutuma bagira ubudahangarwa, gukura selile mu gute mu mubiri, ikubaka izindi selile nshya. Nicyo gituma umuntu ugeze mu zabukuru guhera ku myaka 45 kugeza ku myaka 90, uwo muntu wese akeneye blueberry super nutrition kuko tujya dukora imirimo itandukanye, tugira ibyo mu nganda, turi mu miti myinshi itandukanye, dukora akazi gafite imbaraga, zikaturusha ubushobozi mu mbaraga. Ugakoresha iyi blueberry super nutrition iragenda ikajya gukora recovery, ikongera igatuma umubiri wongera kugira ubudahangarwa no kugira ubwirinzi no kumva ukomeye no kumva udacika imbaraga, mbese ukaba ufite impagarike n'ubugingo iyo ukoresheje iyi blueberry super nutrition. Ni aliment constricteur, aliment protecteur, aliment énergétique. Muri makeya umuntu warwaye marazime ababura aliment constricteur, akababura aliment énergétique, akabura na aliment protecteur. Ariko umwana urwaye kwasharukoro ashobora kuba afite intungamubiri zimwe muri zigize eshatu navuze haruguru, rimwe akaba afite aliment constricteur, afite aliment énergétique, ariko abura aliment protecteur. Rero iyi blueberry super nutrition izo ntungamubiri zose mvuze haruguru, iyi blueberry super nutrition ifite aliment protecteur, aliment énergétique et aliment constricteur. Iyi ni indyo yuzuye umuntu wese ufite ikibazo cy'umwana akaba ananuka, akabona mbese agenda atakaza ibiro, akabona adakura ngo anagijosi, uwo muntu akeneye iyi blueberry super nutrition kuyiha umwana we, agahita azanzamuka, agakura, akamera neza. Website yacu ni wa eshatu kunduzima.rw,
cyangwa ukajya kuri Facebook ukandikaho Kunda Ubuzima Health Care. Namba waduhamagaraho ni 078 56 86 62 cyangwa 0783 inamba navuze haraguru ariyo 078 56 86 62 iba no kuri WhatsApp mwatwandikira tukabasubiza, kandi dukora iminsi yose keretse ku cyumweru. Iyo mwatwatse rendezvous mutarica gahunda nibwo tuza tukabafasha tukabaha serivisi za ngombwa kandi zikenewe. Amagara araseseka ntayorwa, amagara aruta amagana. Murakoze. Ubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.